Ay amuk halae RC Farm ngasi mukbang sidi yen futpa charase ngasi yen futpa chaningba yen je kainoga yaina do odi yaingangi mana do adu toraga futpane bako aduga chamna hapsalaga kai maru marang lore dagi momo sizu aina ahan bane first time steam tawbane dum tai ngasi dum yamdi tawdre ahan bane na try tawboina ke chaba horage yendagi hana hoge mahi je hawe maru sida thamge maruja yen futpa chadaba yam kuire mayam ngasidi aigi mic se amuk kuina sizinarudre amuk sizinare adudugi aigi khonse khara pharangani nahankaidi hangoina khongba manbane momo je amuk yenge hawe yenje grind to khara tawbane bako làm thốt rồi boiler nè Sauce thì yaw renga si momo je
Manam nungsiye siya. May chupa. Wow. Ayo khangdra kari ku chano. Sidang lupag ako. Mo atek kong happy ba ko among sajan ka. Sembagi process to hap ke tong ni ba ko aduda. Lighting ko yam phajadaba akhoi yum gi do mambai tare. Dudugi ai do haptre. Haidi momo gi do mai do mamanda na haptra ba. Sauce ko yaw mali hena haung ni. Mathang na tawag phajana. Aroiba momo. Mời em béo em. Marum gầy lọc thuốc rồi.
ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯟ ꯐꯨꯠꯄꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯖꯔꯒꯦ ꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ